Swastiastu. Titiang saking perwakilan kelas 10 bahasa Pacang nyarengin pecantokan Dharma Gita. Inggih kawite. Tuti niratan tules sinahuran Paramarta Siwa. Pengasawanide Sang Arjuna durung presida puput duaning nigelis kecawis oleh ide betaresiwe. Anakku hus katon abimata temunta kabeh. Cening Sang Arjuna dewa subesina ban bapa sara ceninge nangun yasa. Nah nejani galah ceninge jaga manggahin asing-asing ketujoni dewa ni. Anak panganugrahanku jadu sakti winimba sara. Nah nejani ada paican bapane tekeni dewa ane madan cadu sakti kawi sesane dane pepat merupa senjata. Pasupati sastra kastu pangaranya nihan ulati Panah pasupati tu adane subuh kasumbu kawi sesane di jagate. Nah jani cingakin tu cening. Om Santi 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 Om